Selamat sore. Ya dinake nyong pan ngunduh tawon. Tawon apa lek? Tawon gowok. Tawon gowok. Siap. OTW yo, OTW yo. OTW yo. Yo yo, Yo ade. Motor. Itu ada motor, guys. BL Trot. Iya, nah itu udah susu. Oh iya. Ini dia artis YouTube saya. Ya makan. Ya, kayak guys dulur pemandangan nang desane nyong kali jurang. Di lah. Mau mendingu. Tutorial. Yes, guys. Lah, Titanic. mlebu. Lah. Kali ini kayak gini. Tukang ngunduh lagi ngebul lain, aduh, sekompor. Wede. Oh, alhamdulillah. Suasana nasi alami. Kesimpan pada dolan ya menek ke. Pengalaman. Ya lo, Mana? kerusakan. rapat. Demi sebuah gambar kita harus kerusakan. Dilek ngene Pak. Di Sumai. Oh. Oh, kayak putih-putih kayak. Di Umay. Ya saiki pan proses pembongkaran, ngunduh, panen. Buset. Kanger, ratune sing kaya balik. Sing dawa. Warnane Warnane sejendewe. sejendewe. Biasanya nang di tengah-tengah apa nang apa? Pokoknya sing digurumut ya. Oh, kayak lur. Putih-putih kayak rumah tawonnya kayak. Berhubung kita tanggal 6 ya berarti rezekine akeh wis hati-hati lek coy, hati-hati coy. Ini dilakukan oleh orang yang profesional. Dia hanya menggunakan golok naga. Satu keturunan yang suruh. Weh, sepur lewat. Yeay. Nah, ki ben keren ora keantup keprimen lek. Doa. penting doa. Apa sing penting yakin ilmune iki? Ya sementing ya. Penting yakin, siap. Mengepul. Oh, nyong ngerti cara perlindungannya iki Ngudut. nyambi ngudut. Harus mengepul. Mulane ora ora di apa? Ora diantuk. Bentar, kamu iki. Nah. Ki omah sing kosong ge, ki langka isine. Apik. Oh. Deleng ra. Widih. Wis. Ki ana ge. Mantap jiwa ge. Mantep jiwa. Siap. Ada apa? Kacek. Di, maka wadahe kene. Wadahe. Halo. Mantap. Anak. Ki ana kayane iki. Ki ora dikebuli ki ra ngincer tawon anu nek ratune. Mantap, ratune ndi ya? Ana apa? Enggak ada. Musuh dulu kan kawan-kawan ini kira Iyalah. Wow, tidak ada guys. Wah, kayongnya kuelik. Ki lagi ngoleti ratune coy. Jadi yang ratune kena Beres ini bisa kita budidayakan. budidayakan lah.
Nek yang ora salah ya nggak tawon ki terutama tawon madu ki mengejar yang berbau-bau karbon dioksida ki. Mulane nyong tutupan iki. Bukan mlebu nang kuping. Dampaknya aduh. Ini aja ditiru lah ya. Tapi kalau ngomong aja ditiru tapi ini di video. Karena gaunu guys. Berapa sih putih-putih iki? Itu. Paling gede ya? Dari rata-rata paling gede ya? Ternyata anakan-anakan lah. Turun rezeki ini. Ya ini melinjo guys. Oleh sing ana madu nih. Koban LDR. Yo, nasi nguleti ratune dan durung ketemu. Hei tayo. Hai tayo, dia habis besar bob. Proses pencarian Korban ratu tawon guys. korban laut. Oh guys, ganti Nur. Anget. Tawonnya anget. Saya ternyata berani ya. Halo, hilang. Kalau sih di bewani masa karo tawon ora wani. Saking di video. Aduh. Ngesuk paling gede. Beb, nyong anu beb. Lebu YouTube. Nyong mlebu YouTube beb. Delok nake. Enak siapa yuk? Anak Lek. Burung katon. Wah, Burung katon guys. kayaknya ngerong jono mana wis men ya. Kebun. Angkat ya bol. Mulai contos-contos maning aduh. Sembiok lah. Iya apa? Kau mau ke kolor aja mana udah kosong. Senat kan panak menbel. A few moments later. Alhamdulillah, ketemu kah? Ye, sedulur. Ratu lebah. Wujude ora kaya ke pada ke. ora kaya tawon biasanya. Nah, ki sengaja ditugel wulune kira neng meneng beres sama bur. Wih, Rom ya. siap. Diperbedakan ya. Cemplung, wih. Comblong malah mau No. teleponan. Jadi ngeratone wis kena, ki bakal ngrumut. Bakal ngrumut kabeh ki. Nipel. Aduh, digrumut. Ya, aja lalen follow Instagram nyong @agungwlhk, Facebook nyong @agungcedol. Ki sing tukang ngunduh mengko tag wae nang deskripsi video. Aku sih. Ya pokoke sing nang kene iki Facebook tak lebokna kabeh. Jembuto ya jabri-jabri. Ya kayak dijerat, kirane ora mlayu mengendi-mengendi. Tawon-tawon prajuritnya ki wis mulai ngrumut. Berarti lu ireng ya nune ya. Nyon takon lek angger ratune muid. Aduh, Keprimen? nanti antuk. Bubar kabeh ya. Ya rana ratu hiji mana bisa gitu. Oh. Saya orang Hiji ini tok ya, Bro. Kok diantuk? Ini guys. Buset. Mudun. Rapi coy. Wah, ini dia guys, santupnya sangat kecil. Mudun. Berarti kayak anak mahkotane apa piye ya? Karena ngajak mlayu apa ki? Kan mindah gampang. Oh. Katon, tanda. Up, wes. Yang peludan. Yo, mulai yuk. Kena. Saatnya ngopi-ngopi. Oke, tawon wis dilebokna nang cumplung. Cumplung itu adalah batok kelapa yang sudah kering dan utuh ya, Lik. Oke, lagi nunggu lebah bekerja mlebu nang cumplung ke kratone wis nang jero. Nah, wis mulai ngomot cumplunge. Yuk, masuk.
Ki biasane ngger omah ana pirang ratus lek. Ya nek kalau ini akeh ya bisa nyampe telu. Pengalaman paling akeh ratune pira sing tau oleh? Ana telu. Telu. Kowe ngger telu dijukut siji. Tawone Ya, tetep bisa ngumpul pindah. nang loro apa? Kadang bisa pindah mana. Oh. Ya kayak lagi proses mindah. Dari nak kayu Kayu coy. oh nyeblak nak. Anu ya ngenteni ya. Itu kuda dilorok. Oh wis sana itu. Kayak ngenteni ya. Wis. Wis, Oke. tinggal menunggu. Oke, lagi ngenteni tawone pindah nang Cumplung. Mari kita ngopi dulu coy. Ini kopi beneran, santai. Jadi insya Allah halal, lagi toyib alias baik. Nyaman di lambung, tidak bikin enek. Ini bukan iklan, bukan promosi, tapi ini hanya sekedar testimoni saja. Ini namanya kopi botol. Kopi dalam botol. Kopi dalam kemasan dia sendiri botol bekas. Biar nikmat. Nah, diculang nang tutupe, Tumlek guys. Oh, terus diseruput. Ya Allah, Silada. oleh lu ting bapane keton PHP. Idi ya. Asik, itu. Kira neng anu. Apa Mas? Nah, asik. Monggo. Wis. Ya Allah, ya Allah. Nah, kepan simpan pada sinau tutorial ngunduh simpan pada sinau ngunduh tawon madu. Bisa cek nang Facebook ke jenenge siapa? Arane Juli. Julian. Permen diantup permen. Nikmat guys. Mana deleng bekas. Akibat ya. Ini akibat fatal jika surgal-surgul Makanya pas memegang. ngunduh tawon kan ada surgal-surgul. Ada ketak-ketak. Ya itu aja guys, ini nikmat sekali. A few moments later. Ya wes, wis pirang jam ya. Tawon wis pindah Ancuk Cumplung. Cukut lek. Siap, asik. Ngopi man. Ya. Kalem bae. Ngorong ya. Balku gede. Dia lagi Proses pengambilan. proses jukut tawon luwian. Sisa-sisa lah. Ki ratune wis kena wis pindah nang Cumplung. Alhamdulillah dina ki terang benderang. Biasane udan. Wis. Oke, wah mantap. Hasil hari ini. Kuy, kita pulang. Muntuk. Yo, Tahu. Ini kan bodo amat. bodo amat. Yo, lo. Itu artisnya wis mantap sul. Gue anggar bisa bermadu maning pirang wulan kira-kira. Hah? Tengah bulan. Jembatan Cimanggala nek menyen iki sedurung kanthi aran jenenge Duku Slempet. Bisa nek diarani Duku Slempet karena tempatnya nyelempet. Tadi
Menyen dalan ki lemahan, durung aspalan, motor bisa lewat, mobil belum bisa lewat. Cek ngesuk ngapa maning? Apa? Oh, sepenting aja pada bosan nonton video Nyong. Matur suwun, salam cekang wong kali jurang.